Amateka ubu ni umutoza mushya w'ikipe ya Chelsea, umugabo watunguranye cyane, akaba n'umunyamahirwe akitomborera ikipe y'ikigugu yatwaye ibikombe haba mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse no ku mugabane w'i Burayi. Ese uyu mugabo uri kuvugisha abantu amagambo menshi bamuvugaho ibintu bitandukanye ni muntu ki? Ese uyu mugabo akomoka he? Ni ibihe bigwi afite mu mwuga w'ubutoza? Ibyo byose nibyo tugiye gusesengura tubaha amateka y'uyu mugabo Amateka. Ikaze kuri Rafiki Fra Official, njye wabateguriye iki kiganiro nitwa Ndayishimiye Theoneste. Ikaze. Ibyo koko Mobisol yabaye Mysol umurasire mwiza Amateka ubuzima ni buhebuje. umukinnyi w'umupira cyane wabigize umwuga, akaba yaranakinnye umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga, ubu akaba ari umutoza muri shampiyona ikurikiranwa n'imbaga nyamwinshi ku isi ariyo Premier League. Ku myaka ye 13 yatangiye gukina umupira w'amaguru ndetse biranamuhira cyane. Pota wakinnye nk'umu left back cyangwa se umukinnyi ukina mu mpande, yakinnye imikino 307 atsinda ibitego 26. Uyu Pota yavutse mu kwezi kwa gatanu 1975. Uyu munsi akaba afite imyaka 47 y'amavuko. Pota yavukiye i Solihull, aho ni mu bwami bw'Ubwongereza. Akaba afite ubwenegihugu bw'Ubwongereza ndetse uyu mugabo akaba afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 85. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 Pota yatangiye gukinira ikipe ya York City. Mu mwaka w'ibihumbi 2003 Pota yakomeje akinira ikipe ya Shrewsbury Town, nayo niyo mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu mwaka w'ibihumbi 2004 yakiniye ikipe ya Maidfield Town. Uyu mutoza Pota akaba ari umugabo wubatse, akaba yarashyingiranywe n'umugore witwa Rachel Pota. Uyu Pota yatangiye umwuga w'ubutoza mu mwaka w'ibihumbi 2011, atangirira mu ikipe ya Ostersund yo muri Swede. Akaba yaranafashije iyo kipe ya Ostersund gutwara igikombe cy'igihugu cya Svenska Cup. Nyuma yo gutoza Ostersund yabonye akazi mu yandi makipe agiye atandukanye, aho yagiye yandikira ibigwi n'amateka, atangira kuba umutoza w'umunyamwuga. Amateka sezo ye ya 2018 na 2019 yatoje ikipe ya Swansea City. Sezo ya 2019 kugeza 2022 yabonye akazi mu ikipe ya Brighton and Hove Albion, akaba yaranayivuyemo ayisize ku mwanya wa 4 ku rutonde rwa shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza. Bajya bavuga bati amahirwe y'inyamanza siyo y'inyoni zose. Uyu mugabo nawe ni umunyamahirwe cyane. Ubwo Chelsea yari ifite umutoza Thomas Tuchel wayinjiyemo muri sezo ya 2021 kugera 2022 avuye mu ikipe ya Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ubufaransa, yaje kutumvikana n'umuherwe w'umunyamerika Todd Boehly. Nyuma yaho aza gusezererwa n'uyu mukire ubwo yari amaze gutsindwa muri Champions League umukino wa mbere n'ikipe ya Dinamo Zagreb igitego 1-0. Pota yahise yigirira amahirwe nka ya nyoni y'inyamanza twavuze haruguru.
umukire Todd Boehly amusaba kuza gukorana nawe agatoza ikipe ya Chelsea FC. Abantu benshi cyangwa se abafana benshi ubwo Thomas Tuchel yirukanwaga ntago babyumvaga kimwe. Benshi baravuze bati arihuse, arahubutse, umukire arahubutse, ariko nyine umukire nk'uwashoye amafaranga yafashe icyemezo ashaka. Graham Potter nibwo yakuwe mu ikipe ya Brighton Hove Albion ku kiguzi cya miliyoni 16 z'amayero. Icyo gihe hari tariki 11 z'ukwezi kwa 9 2022. Uyu mutoza Graham Potter ni umwe mu batoza baguzwe amafaranga menshi kandi bagiye kujya bahembwa akayabo mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse no ku isi. Kuko nk'uko tubibona ikipe ya Chelsea n'umuherwe wayo Todd Boehly izajya imuhemba miliyoni 12 z'amayero ku mwaka, ariko akazongerwa akagera kuri miliyoni 60 z'amayero ku mwaka niyitwara neza agashyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano yagiranye n'ikipe ya Chelsea FC. Uyu munsi ikipe ya Chelsea FC ikaba iri mu kiruhuko nk'uko andi makipe yose ameze, bakaba bari mu biruhuko by'amakipe y'ibihugu. Ikipe ya Chelsea FC ikaba izagaruka tariki ya 3 ikina umukino wa Premier League, ari naho bazakomeza gupimira uyu mutoza ko ashoboye cyangwa se adashoboye. Ese uyu mutoza Graham Potter mushya azabigeraho? Azitwara neza n'igikombe acyegukane cya Premier League? Ngayo nguwo umutoza ugiye kujya ahangana n'ibikura nkota nka Jurgen Klopp, Pep Guardiola na Antonio Conte n'abandi batoza benshi bakomeye mu gihugu cy'Ubwongereza. Mwakoze kudukurikirana. Niba wifuza kujya wumva amateka y'ibyamamare mu mupira w'amaguru, wakora subscribe ugakanda kwako kajambo k'umutuku kari hasi ugakanda n'akazogera. Mwakoze cyane. Ayo yari amateka ya Graham Potter, umutoza mushya w'ikipe ya Chelsea FC. Ubutaha tuzagaruka tubabwira amateka y'uyu muherwe nyirikipe Todd Boehly. Mwakoze kudukurikirana. Ibihe byiza nibyo mbifurije. Ciao ciao. Bisora unzanye ni nanga ubuze nakubwiye nshaka kurebera umupira ku muratira wa Mobisol. mwese muza ntago uzi ko Mobisol yahindutse Mysol. Ngo ki wowe winjira amahanga noneho nusatare ubimbaza umutwe. Mysol ije n'amahitamo menshi pepepe. Nibyo koko Mobisol yabaye Mysol. Mysol umurasire mwiza, ubuzima buhebuje. Ku bindi bisobanuro hamagara 23445. Ese moto ko nakubwiye ngo njyane kuri Mobisol unzanye ni nanga umuze nakubwiye nshaka kurebera umupira ku murasire wa Mobisol. mwese muza ntago uzi ko Mobisol yahindutse Mysol. Ngo ki wowe winjira amahanga noneho nusatare ubimbaza umutwe. Mysol ije n'amahitamo menshi pepepe. Nibyo koko Mobisol yabaye Mysol. Mysol umurasire mwiza, ubuzima buhebuje. Ku bindi bisobanuro hamagara 23445.